ngakho uma ngikhuluma ngalomuzwa obalulekileyo uma kuzalwa ingane ekhaya angisho ukuthi hambani ke bese niphuma njengento niyozalana nande nje ukusho eBhayibhelini angikhulumi ngalokho kodwa ngiqonda ukuthi akuvuselelwe kini kuhlunyeleliswe kini umoya wethemba nephupho elisha ngokuphila kwenu ithuba lokubuyisela isimo kwesiyiso kanye nomzuzu ukukhuluma iqiniso nokuthi likumele njengabantu abasha omkela baphambi kwenu intutana yenu ngizalelwe lapha eZululand ngakhuliswa lesi sifundazwe ngangena amaklasi okufunda kuze izikole lapha eZululand uhambo lwami lonke akukho unye ngikwaziyo ngaphandle kwesifunda eZululand ngisho uthulo enyaweni zenu ecathulweni zenu ngiyalwazi ngihamba zonke izinkalo zaseZululand nokuhlupha kwenu futhi ngiyakwazi angitolikelwa ngakho angisuki mina ePitoli njengokuvukela angisuke eLimpopo njengaye kodwa ngiwalapha eZululand ngakho ke kwaba nje inhlanhla ukuthi ngibuye ngithulwe la ngoba ngineyinseka ngendawo yangakithi ngoba lapho engiphuma khona yikho ngimlapha ngesibindi ngingaqhaqhazeli nakancane ngoba konke lokho esenikishiyo lapha bafowethu angihlethelwa khona ngiyakwazi ukuchaza uhambo lwami lwempilo yami yonke silapha kuzogubha kunyaka ka-1976 ngoJune 16 nosekuhlonishwa njengosuku lolwentsha noma inyanga yonke kaJuni ithathwe ngenyanga yentsha lapho khona intsha yango-76 yathatha isinqumo esiphusileyo ngoba isidinekile kuqala uhulumeni wayibukela phansi anguphinde lokho lentsha ngo-1976 yayingazange nje idla amahawu yaphumela emgwaqeni kodwa yayidinwa inengwa uhulumeni ngaleso sikhathi wemindezelo wayebabukela phansi njengabantu basho futhi bona sebekhathele yemitheshwana yonke yakho uhulumeni ebhekene nabo nemelele nabo eyenza ukuthi ikusasa labo njengabantu abasha lingayi phambili lapha-ke babengalweli nje kuphela imfundo njengoba singahle sinake sonke lapho ukuthi bengafundiswa ngesibhunu kwangesikho kuphela kwakumzabalazi abantu bonke bezulakithi lesugubhayo namhlanje engifisa ukusho kini nonke njengeyintombi neyinsizwa njalo umkhandlu wasebaphusini neza lapho lesi sifundo seZululand ukuthi nani nimele ukuthatha isinyathelo esifananayo nesentsha ngo-1976 sokuthi konke okubi esenikushilo la ngeke kusenzeke egameni lenu futhi seniyenqaba nekusasa lenu lena yintsha yanikela ngegazi layo ukuze thina namhlanje nabazali bethu bayizolo sikwazi ukuphefumula impilo nenkululeko intsha ngo-1976 yanikela ngemphefumulo yayo ukuze ifunde ngesithunzi kodwa-ke njengabasha banamhlanje kufanele besilazi iqiniso lokuthi impi nomzabalazo wango-1976 mashobana awubona umzabalazo wentsha yanamhlanje ngo-2025 mabhizi ngabe sayikhohlisa lona kwakumzabalazo wabo ngo-1976 nempi yabo ebhekene nabo ney'nselelo zangaleso sikhathi leso njengalokhu nani ninempi ney'nselelo zenu kulesi sikhathi namhlanje okufanele bathathe isinqumo esifanayo nesabo niyilwe ninqobe njengalokhu nabo benza abayilwa eyabo ebhekene nabo bayinqoba singalokuthi futhi siyiluthe sicabanga ukuthi ukucula amagugu namaculo amaqhawe kusenza amaqhawe singacabanga futhi ukubungaza lolu suku njengentsha kwenza iy'nhlelo zinamhlanje ishabalale ngeshaqaliswa yilokho kwazosho ukuthi sithathe isinyathelo esifaneleyo ngoba kusho nevaka nje mashobana liyayiphatha iy'nduku zeqhawe liyishaye akusho ukuthi seliyiqhawe singayenzi lowo mistake lo sicabanga ukuthi ngokucula nje amaculo mzabalazo sifunde abantu abanqobayo oHector Peterson nobani nathi-ke sesizobe sesikusasa kungasikho konke ukuhlupheka okusikhungethele leyo uyithatha ngo-1976 intsha yaleso sikhathi yayilwa yayinqoba nani-ke bhekanani neyenu ngesesikhathi niyilwe niyinqobe namhlanje sibhekene ney'nselelo ezehlukileyo nezitha zethu zehlukile isitha sanamhlanje asiyifakile uniform isitha sanamhlanje singenela emagcekeni emakhaya ethu
isikhathi namhlanje singenela ebunganini nasebudlwaneni bethu size sikhinyabeze ngisho amaphupho ethu. Isitha namhlanje sithule du asikhulumi kodwa sibula ngendlela kazibonwe ngoba sithatha ikusasa lethu. Abantu abashake yabalapha endlini abazi ukuthi isitha enibhekene naso awusisona esifana sakuqala ngo-76 kwakuwulimo okufundiswa ngalo ey'koleni nengcindezelo yamabhunu sesedlula lapho. Kodwa isitha senu namhlanje yileso esisongela nina uqobo esifika engupheni nasenhlekeleleni ikusasa lenu. Isitha senu izinsuku lezi senze kwamaphupho enu eshabalale njengomhwamuko emoyeni. Isitha senu sanamhlanje siyiso kanye sesikhuluma ngomeya la. Uma namhlanje behlanu nonke efaka benze emsebenzini kodwa nihleli lapha ngoba anisebenzi. Inaso isitha senu okufaka namhlanje thatha isinqumo sokusukuma nilwe libhekane naso.